Kardom ili runing tikathar kini ada pabirta angton pen. Human Rights Council of India HRC hinpen perangke mai kangni. NGO sa hemalong Human Rights Council of India hinpen perangke mai kangni ho chepek langpon Karbi Anglong along Jal Jeevan Mission JJM kitangte dopikla. Lapen ong dunga di malong setame tuwar kilili dopikla. Lasinon Jal Jeevan Mission kiklem patangti bikok lapen tong sikot pen patangti pulote Central along complain pidamji pusi perangke mai along pen jongpo. News Text Report Karbi Anglong News. Pini nentum Karbi Anglong district along Manav Adhikar mane ilitum munit ilitum imena right labangso human right arona teng pen ilitum kelang dam Karbi Anglong andang pini hang ni jang ni rem ni turolong nilitum isi kachuning ri autonomous council kethekeding mate claim bang phia tung phan thek mo chot ri mo chot tung ke claim abang puduan phan ta chuning ri lo Karbi Anglong long ke thena corruption mate kai ke mat social media pe chenglok jutun e toal la pen kiju na lang ke tangun e anengkan koson si labang so bang nang tu ke claim ke damalong kapacetang kun e ason ang thek lang ara tasi niltum manav adhikar mate human right arona teng pen niltum kelang dam teng ke Assam government pen jongsi labangso scheme bang lute laso scheme prabjin pen jepa tangoi kunama ke tangte central government pen puta central government arona teng pen koson ma halaso teng pen jepa tang pono mate la jor jiwan pu along labangso ke tangte do Karbi Anglong kanglong prabjin pen nangtum labangso bang patang sirang jongsi central scheme puta niltum central government fan muningkan kimia pora hud bang niltum labangso Karbi Anglong long akarapson do oplu central government fan niltum pachini ji phansi pini human right niltum manav adhikar pen doan solang doarat Karbi kethe keting ban chenglok rong asar ban chenglok habe pin po recho doan phantame nili pachini lo nasini li kardom parjiri lo kardom Socheng thenta asamala to waraphan GSP ke thokalong longle aduk ong muna lakhakre troxy socheng thenta ke palo BIPL a company pen asamala atowar kewan pen pinahan ladak hawara radatum ningarong dulo sitami non kasalambom GSP ke thok along longle aduk ong muna lason pulotangti laso towar ko anma arji ding onangji lata do ikedet po lapen non ke klembom ma hojongsi langdunti pulotangti lason sikewang jilangani sitami klembom dambom po lapen kisung ke phonangji ke ladak arada tumlo lasila sona sai ke claim ke dagarada tum chikroi donde lapen KAC Dr. Tuliram Ronghang MLA Dorsing Ronghang local MEC Kachirong PP lapen laso BIPL company lapen contractor Bijoy Sharma phan ingsai beknang jipusi socheng then tara datum pen tuning report News Text Report Karbi Anglong News Inut Komola Hanse PR taning kan thongke pra troxia sarpimar hempen barjui Borjane mesi ke palo Karbi Anglong pen Dimapur Nagaland aduya hoy longka thara rong amikar Roland Timong achor sangpi Komola Hanse pi alanglia somar banghini lapen achor aphan kachi otikangsi hempen barjui son si alangli tumpen nangke thando na tengke kedam tang phaikuni ni phai pho pensi mitha hempen ke barsi aperi documents hai hui che pon lapsi hempen barjui lapen arni ang ko penta alangli ke phun kaching ki sikpik pusi achor pen jongpon lasi na hokle do dam pusitami prabjin pen mithanga hem chibang serak jia phansi achor Roland Timong pen chuningri pedopon an parta majokle theklonga bangaling sitami la aber kisungpon a mobile number 8011613213 lapen 8099316089 along nang pachini ikthapusi a chorlapen adona rabatum pen tuning report News Text Report
Karbi Anglong News. Nangli tumhan nang chupa bangke laplo hosarni mongbarani adap pas arek adap dam jipen non anta bang widal nilichor bangke inke non bangke nohok le do sta nohok le dam sta non ke hem bache angi phansi ni tumke nang chuning rilu nangli tumhan ke nilichor men ke komala hansepi la puson da prang pen ta la puson ang di si hondek mate nali tum la pu si bohong la puson do ma ave ajata ave kondes ason ajata ave nitum ke nali tum ke somar bang ano somar bahini somar ta iskul dun thek bang me jallo inge la tumta kang ting aning samle te chirupo opai nali tum mi dorong main pila litum ke dorong ke longathara longathara te non nali tum pila bukan tum ke hem cibang lu mate nali tum pot cideng kon tuko la pu ya puthot hem chibang lu te puthot chideng thupo pujalo libang ke matha ke ni libang ke lai phoi bang ke mapu pujalo he thing inject lo chok se lo and thing thelo ther thelo pu ajase nang chuning ridin lo nang litum long ke nang limen ke nang le kursi thani khat ni limen ke roland temu polo ni limen mangke ni Borjan Karbi Anglong along kedu Nagalotha khayatum ingdeng kora kathom to khuamong festival katalon along jai kathara phan tipge saman pen kachapapon ni phai troxia ni phai kunia chiklo lakhain ko resi Borjan constituency ke palo Nagalotha mati Nagaland ahoya dung kedu Pine Mount School Playground along Nagalotha khayatum tami ilikar bie chutanga song hachaki kurason latum tami sok sang lapen ason kachutikia site tang et rim vet pen arnamalong ahir jumi pen si isi tokho imong bu festival ingdeng inkora troxiani sia farman pini katalon pon labang so mailong patir pipon Nagalotha chairman mahau pensi japon lo labang so katalon along ephl sia mai pujai katharaphan aluhisar po man pen chitong dunlo Lapen, Bokajan, APHL Sia Maipu Samson Teron, Pendanglok, Pinangan Leaders, APHL Sia Bitungatum, Chatongdo, Labang So Mayalong, Pinangan 60 Lalam, Mati, Awareness Chithan Ponsi, Miss Senpen, Mai Pichun Pon. News Text Report, Karbi Anglong News. লথা সকলৰ হাৰ্ভেষ্টিং ফেষ্টিভেল নামটো কি আছিলে এইটো টুখু এমং হাৰ্ভেষ্টিং ফেষ্টিভেল হৈছে গোটেই ইয়াত কাৰ্বি আংলঙত থকা লথা নাগাবিলাক আৰু আমি APHLC লিডাৰ্ছ টপ লিডাৰ্ছসকলে ইয়াত আহি পেলাই আমি মিটিং কৰিলোঁ ইয়াত চেলিব্ৰেশ্যন হৈছে খোৱা বোৱা হৈছে আৰু 6 শিডিউল ওপৰত আমি ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ কনষ্টিটিউশ্যন ওপৰত ল ওপৰত ডিছকাছ কৰিলোঁ আৰু এই নাগাসকলৰ কাৰ্বি আংলঙত থকা নাগাসকলৰ নামটো ভোটাৰ লিষ্টত সোমাবই লাগিব এইটো বুলি আমি ডিচিশ্যন লৈছোঁ আৰু কাৰ্বি আংলঙত থকা ইমান বছৰ অলৰেডি থাকিছে নাগাসকলে তেওঁলোকৰ দে হেভ গট দ্য ৰাইট আছে মাটিৰ পাতা পাবলৈ সেইটো আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ আৰু APHLC যেতিয়া জিকিব তেওঁলোকক মাটি পাতাও দিয়া হ'ব কাৰ্বি আংলঙত থকা সকলক আৰু তেওঁলোকক এতিয়া ফাৰ্ষ্ট থিংটো এতিয়া তেওঁলোকৰ নাম ইলেক্টৰেল ৰলত সোমাব লাগে কাৰণ ইলেক্টৰেল ৰলত সোমাবলৈতো হ'লে 6 মান্থছ যদি এটা ঠাইত থাকে ইণ্ডিয়ান চিটিজেনসকলে তেওঁলোকৰ নামটো ৰাইট আছে ভোটাৰ লিষ্টত নাম সোমাবলৈ এইটো নাগা বুলি কথা নহয় সব কথা আৰু যদি ট্ৰাইবেল এৰিয়া বুলি কৈছে 6 শিডিউল এৰিয়া
বিহাৰী বঙালী বিহাৰী চব যদি মাটি পায় মাটি পাতা পায় আৰু ভোটাৰ লিষ্টত পায় তেতিয়াহ'লে নাগাসকলে ইণ্ডিয়ান চিটিজেন্স হয় না কাৰ্বি আংলঙত থাকে তেওঁলোকে কিয় নাপাব সেইকাৰণে তেওঁলোকে পাবই লাগিব এইটো বুলি আমি আজি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু ডিচিশ্যন লৈছোঁ Chinthong constituency Phonglang so mati umru khutia long ingdeng trok kaleng maha mati amur falcon abu aphan katalon ponchi aphan chisik chidang pon bomlo lakha ke thom Chinthong constituency ke paro Phonglang so mati umru khutia long kidam tang phaikuni ni phaihini surhini ra inquira plia arni tirika mamai mati reception committee seng ponsi pinning pen ingdeng trok kaleng maha mati Amor Falcon abu aphan Catalan ponchi aphan local MEC Avejit Group and Chenglo committee members lapen Amor Falcon Protection Committee atum pen chisik chidang pon bomlo kedam tang surhini ra khresur ke paning kan pen pangcheng ponsi pining surhini ra inko rapli an ke ingdeng trok angdeng an kaleng maha abu mate Falcon Festival Catalan pon nang plenglo labang solong Phonglang so mate umru khoti SGB Gyan Bahadur Chetri Lapen Amor Falcon Protection Committee President Manoj Chetri Lapen Secretary Romesh Bhattarai Pencheng Lok KSA Lapen Ongdung Haladak Arong Kidwara Datumta Kepang Thai Pencheng Lok Pregjam Asai Chirabdun Labang Sojai Mek Kachupatir Pipon Lucky KAC CM Dr. Tuliram Ronghang KAC Tourism Department Rete Singhi Lapen KAC Local MEC Avejit Group and Danglok KAC along Kitekidingatum Chirabdun Labang sojai meklake kri si pen cricket thom an mate ni thoma phansi jaimek deng ponlo kecheng siarni mate kri siarni lake break jump and kibang NGOs tourists riders atoma phat reception jaimek deng ponpo lasonsi ni niarni trekking pencheng lok traditional games traditional dance hai hui kepeklanga jaimek ta deng ponpo lapenani kang sam kaleng mahavo kilanga por en ponpo Api nipai cricket thomati kijut siarni break jump pen kebang aluhi mati KAC along kithekeding pen chenglok Halloween pen kebang aluhi atoma phan aluhi ke pachinia por en ponpo lasonsi cycling rafting boating fishing lapen break jamasai sitame bangso arnisi apor en ponpo lasonsi arni kang samapor birds views mate bokilang apor en ponpo lasonsi ajo apor cultural night pedo ponpo lasojai mekalong sarigama along kachapati dun rohit sonar lapen break jump karbi along lunse piatum tame perform ponpo kedam tang ningkanan ke break jump mate Halloween pen mate South Africa America a foreigners pen chenglok ong dungatum ta nangche tongdun Lason si pining ingdeng trok kaleng mahavo a festival Catalona long break jump and foreigners tourists atum nang chitong don ji pusi birta ribdun long kaleng mahavo pathak ang tonalam kachini ji aphan umru khoti mate Phonglang soarong asar SGB pen alam thile arjupon nona amri pen hemari bongrong report Karbi Anglong news নমস্কাৰ সর্বপ্রথম মই মিডিয়া পার্সন আপুনি বিলাক ইমান রিমোট এরিয়াত আইছে এটু কারণে মই সবক অভিনন্দন কৰোঁ চৰাই আমাৰ ইয়াতে সেপ্টেম্বৰ মাহত সেকেন্ড উইক পৰা আমি যেনেকা 13-14 এনেকা তাৰিখত আমি দেখা পাইছে এটা গ্ৰুপ স্মল গ্ৰুপ আছিল তাৰ পিছতে ইয়াতে বাঢ়ি এটো নৱেম্বৰলৈকে বাঢ়ি থাকে এতিয়া ম্যাক্সিমাম আই পাইছে এতিয়াতো কৰিবন এদিন যোনটো ওয়াইল্ড লাইফ পৰা ইয়াতে সেন্সাস কৰি আছে তো অ্যাপ্রক্সিমেটলি 4-5 লাখ বেছি আছে বলি ইয়াতে অ্যাপ্রক্সিমেটলি হোৱা হৈছে আমি সোৱা মতে তেনেকৈ বেছি লাগে আমাকতো বেছিয়ে লাগে এটো কাৰণে ইয়াতে ইটো উইদিন নৱেম্বৰ থাকিব আৰু ডিসেম্বৰত সেকেন্ড উইক লৈ ইয়াতে থাকে কেতিয়াবা যদি ইটো ওয়েদাৰ ঠিক হয় ইটো আইস নপৰা সময়লৈকে থাকিব আৰু ডিসেম্বৰতে ইয়াতে অলমোস্ট যায় এতিয়া একেদিন মানে ওলাইছে আৰু আহি আছে এতিয়া ইনক্ৰিজিং হৈ আছে এটো দিনৰ কোনটো টাইমতে এটো ইহাতৰ ৰাইট টাইম হল ইয়াতে 3:30 পৰা আহিবলৈ আৰম্ভ কৰে 4:30 লৈকে ইয়াতে পুৰা ম্যাক্সিমাম আহি পাই যায় তেতিয়া अराउंड 5 ইয়াতে পুৰা ল্যান্ডিং কৰে বেম্বুত ল্যান্ডিং কৰি নাইট স্লিপ কৰে আৰু বেলেগ ষ্টেট পৰা আহিছিল নেকি এপটাতে
এইটো ষ্টেট পৰা অহাটো মই এইটো যেনেকৈ আমিতো চাইবেৰিয়ান বৰ্ডে আমাৰ ফাৰ্কন বুলি গম পাওঁ যোৱাটো ইহঁতে একদম হাইটত যায় মৰ্ণিং 5-6 পৰা 7লৈকে থাকে তাৰপিছত একদম হাইটত যায় কিনি ইহঁতে কিছুমান একদম দূৰ লৈ যায় আমি মই চোৱা মতে কিছুমান একদম শ্বিলং পাৰ হৈ মই একবাৰ মই বাংলাদেশ বৰ্ডাৰো দেখা পাইছিলোঁ আৰু মৰিগাঁও ফালেও যায় আৰু 4 সাইডেতে ডিফারেন্ট ডাইরেকশন যায় Sonjit teron pressure stroke ke dupena jok ki krepamat apholo blood dukok kiso kachilang ji aphan kadore akorte babu teron hinpen kachuning ripon kedam tang phai kunini phai hiniani inot sonjit teron po pressure stroke kiso kacholong lokpena jok angton kachong dat tuna adim kam choklem bomahut men kupi koson peloni krepit labang so ke kreblong ahot alangli phu kupitong ki rodonloni aphutar lokalong an blood mati avi rodam klok amat kam kachoklem don bom amali ka bang Guwahati GMC alongan kiso langdamlo bon satami kiso kelang ke pangkrevi penajok alangli akorte tum chingthum dam pen puthot along kapre along chepon thulo bon satami kimeji angthek non puta avelang non alangli tum kisung angdeng ai the dung do koklo athe alangli tum akhi ka vedet penajok ahemare dangta chijor laplo laan chijor lapa phita kiso pamithek thedalo non ke mekri meklanga sonsi dukoglo lasi alangli kiso det akorte babu terona hinpen KECCEM Dr. Tuliram Ronghang pen kidanglok local MSc mati EM Prabhat Chandra Taroatum do anaphanda an ake prapen nangrab dun vek thapasi kachuningri pedopon ahem duaram la constituency ke palo vot hadlang so Chorleng kiso arong lapen jong si kumarni ningke mepen kerap don jia bang du lipute 6900251675 labang so anum borolong humri ignot nonamat akiso serious tupik mate Guwahati GMC along si chilang pontu bomlo Sonjit teron pressure stroke kiso kedukok penajok alangli non puta kimeji angthek avi pena Nasi alangli korte babu teron pen tuning report. News text report Karbi Anglong News. Jinthong constituency halo kelang memiadim MSc Avejit Group and Kasamar Ponchi aphan kepang thaipon. Nijang Karbi Anglong Jinthong constituency ke palo umrukuti mati phonglang so Falcon Festival pentanglok terwa along rock garden lapen waterfall roopway jeep gliding cycling camping pen chenglok kaprek kelang memiadim akimi paklang ponthulo lasonsi border area lo arlong kelok thengpi kanghu kaike chimit me pinajok MSc visit gropen lahai arlong thengpi kanghu kangton chi aphan tuning report an partame arlong thengpi kanghu along mate haladak achukambar mate forest department atum kachirap thedung dopusi chini pon sitame lahaya sailangno prabjin pen ingtonang popusi pachini pondo Jinthong hawar kelang mimiadim pinnang duk ajoksi Karbi Anglong Tanmas Council penta kahumri pidolo lason thotsi lada Karbi Anglong ara tumtami kelang ningarong popusi chini damlo non malom kaleng maha abo mate Amur Falcon aphan kedeng arong aji Amur Falcon Festival apharman kachisik kachidang do de sangsisi alon bilon kepang jangji aphan kapre kasai dengpon bomlo amri pen hemari bongrum Karbi Anglong News. Wrong root menit. Dak mesen pola pen. Turis atum tapenan ke wangi pandak. Aning hang atum dak menit awedar bang dak mesen lapen. Adim talang me pik bons tame ilitum imet hang amuni datum bang jet hang pi hang prang kapalang no lapen arlong kipur kanghu lahai si omuna. Nasi lahai kastobi fansi nilhin pen la super bang ke kedeng panolake. Asandar hase kaprek step dolang malong kaprek aspo dolang aleng apelo along kaprek adim to dolang non lang hunjar keda matuar pu sistem hadak waterfalls do hadak ta waterfalls hini get hom do hadak postaminon kel kijui kelang adim kasemari pan pini pen hadak ta kapapan lapen kapang thira sai claim pelo claim pon bom hu dokta lapen daga matame non laswadim along matame ajo ke doya facility da nilitum PG dapen dak cycling adim ta duji fishing adim duji picnic spot duji
lapen cultural program lah tadu adi lapen dak organic village tadu organic village lo long bangke waterfalls ta tinta bagdo lapen dak boating system ta do labji lapen sita da isi kapachini bangke hong pen ke bang atuman bangke tourist guide kewan nengi tourist guide kewan we pulete dak bangke ke bang sab suka siksak do chaje the hong pen ke bang atuman ke towar pen cinglok munit atuman kachini neta do pegi lasi tourist guide kewan ni lapen tourist guide bangke ngitum hin pen provide pon pula ke tourist guide ke dak lokal atum si klempo lapen alang litum apante me la hin ke thanun anam ke long poisia pilo abainong people lapen isia job pilo kekrit pon tua atai blo la swa hormu bangke so side mantukan si changman po sir lakin non felkona prang impu pansi nil tum kamata sa mane asap su un e jadi lasi November 20 PC la dak rock garden bangke impu ponje la felkona putha kende mantukan sila so putha felkona bangke 11 12 13 la so long si biji lapen singer mesen bangi lapen hadak ilitum cultural games lah ilitum treat pilo komina cultural hormon ta duadi lapen traditional games to is a song a dance right duadi lapen environment putha koson si laso felkona awu mate kaleng maha awu ka protect di laso potame nilitum awareness program doji lapen dak ilitum dak chinthong awar ke ginger mate hanso katiki ke pier thelong pen ke dak heno kimene laso koson si laso pot katiki pen ke miaret ma lasi north east long ke do an enju tom da wangi hala so potame dak nilitum chingki ke thanji felkona long nona teng gote Karbi Anglong ke thegi ding tum labang solong na chitu dunia phanar dumasa non amat ke lada ke kacheto ke Karbi Anglong ke theding piloli da ke CM sarta padun ron ningkan hini ningkan thombang elo lapen peneng pusremeli tum CM sar sida kachera kacheto penceng lo angton dor de popi an penceng lo angton stame il tum CM sar si nang cerap na